Katukad ti Basol. Tinapalabas, binagbagaan ni Dagimay ni Boy, anasken amay salaeng tiagbalin akaayan ayat na, kada Joy, ken Dona. Ngem inyangaw lata ni Boy, asa nabali, tadinan to idasaktan. Inyunay unay manan ni Dagimay, tibalakad na itinaytoy. Kabayatan na, dinanog ni Jonas ni Arson itinamindwa, sada innala ti kwartana. Saan mat amagustuhan ni Boy ti kastangay na rami da Jonas, iso asinapul na ida. Nadanon na ida iti pagiinuman nga ayuyang da. Siningir ni Boy ni Jonas, gapo iti naramid da ni Arson. Ita gagayem, denggan nyo tituloy, tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. Tiritir ti imam. Isublim ka di ti kwarta nga inalam kay ni Arson. Wano tukul at tatakyag mo. Anay! Tumulong tayo! Di yung gamdan ti tumulong. Tano saan? Tukul at titakyag na. Sige, isublimon ti kwarta ni Arson. Isublikon. Arson, kapkapam. Kat alam amin a kwarta na. Sige boy. Alaam numano ti kwartam. Kat isublim ti sobra. Wan. Oh, ato iti sobra. Isublik iti bulsam, Jonas. Saan kang ibatan, Jonas? Aging gaasaan abayadan ni mulong tinautang na kini Arson. Mulong! Bayadan mo! Bayadan mulong! Anay! Yun, mabit lang. May isa, dua, talo, upat. Adtoy. Daytoy tilaglagi pa niya. Diyak kayat teriribok. Ti kayat ko. No trabaho. Trabaho laeng. Intan, Arson. Lasto ka talaga na dyan, boy, nagsakit sa akak. Anay, pakpakit ito gaw, iti pa nang idulon na kanyak. Anya itan ti aramiden tayo, Jonas. Balsen tayo dagit ito, Anay ko. Ano tayo? Idinto ta, tudo ada lang. Sige, balsen tayo ida. Anya ti aramiden tayo apang balis kada kwada. Bukan tayo matida. Ikan tayo iti ikistiro pa da. Tapno da pa kalaglagi panda ka na tayo. Sige, nuday tatikunam, Jonas. Awanan ti parikot mo, Arson. Nasingir mo ni mulong. Ngun boy, agiyamanakan ka. Awanan yaman na. Ngam aganad kalaang. Ta sigurado. Rumisbak dagi jay. Delikado, boy. Amangan, no patayin-dak. Basta aganad ka. Masapul nga daigam ko. Sige. Isuro ka iti pan nakilaban, Arson. Tapno madipinsaam ti bagim. Iti kanito ti pagad. Pagyamanak no kasta, boy. Oh, kumusta nga di pasyente a pinainom mo iti agas? Ay, dayjay, sa wakas. Adan simmang patabantay na. Sapay nakasungsong itabakot. Kasta a talaga. Nang runa ta danan na yun na. Wan matkit di maawatag. Madamdamapay, agawid tan. Sumukat mo't dagiti daddo mga ag-duty. Nasayaat mo't. Marik na ka talaga ti bannog ko. Agmerienda ta pa'y, sakbay nga agawid ta. Marik na ti bisin ko. Uray siyak nga rod, mabisinak mo't tan. Oh, aday tan ti merienda ta. Kapikan sandwich. Oh, siyak tun timang bayan. Binayada kun Ay, talaga? Sige kit din, agmerindatan. Ay, Wangayam, kumusta di boyfriend mo, Joy? Boyfriend? Di nga'y gwapo nga adda kutsena. Hay, Adeline, si Kakit Dimat. Saan ko ang boyfriend day jay? Talaga? Saan mo a boyfriend? No kasta, mabalintag paaram kan ko, na? Anya? Magkitam?
Di mo kaya't ngagpaara makinkwana? Ngamin boyfriend mo. Sapay ko mga rod. Kaya't nakadi asawan? Nga gusto ka kinkwana? Adeline, jak pa'y napadasan tinaki boyfriend. Iso ajak ammo, no ayat dahi to'y marikrik kan ko na. Ay, masurunak sunya. Ma'am, itay pa yamadlaw ko masursurun kang agpaiso. Apay ka di. Takkel mo tinapaglakwan ta ita. Nalipatan naksamat ta ni boy. Ah. Uy, nainlaban na talaga ni Ma'am Donna. Sardangan naman sunya. Day tantur oraya, Ma'am. Naipag nga oras yo. Adan ni boy. Ma'am, 5 bagat at pingping mo. Hi, Donna. Hi. Wanya, mangrikap kayon? Uwan ko ma. O sige, mangrikap kayo nga roden. Tayo tayo mang restaurant. Okay. Siya kung dagbayad iti in-order tayo. Syakon, Siya kun, boy. Patganak ita. Si kanto inton sumaruno. o sige, no day tati ko nam. Amo, manong boy. Inururay na ka ni Ma'am Donna idirabi. Sonya. Nagpaiso? Inururay na, Donna? Ah, sige. Sumurot ako ni Jibalay mo inton madamdama. Itulod kayo. Ay, syempre! Kaya't ni Ma'am Dayta, manong boy. Sika talaga, Sonya. Mangan tayon. Takalapasan na. Sumurot ak Jibalay mo, Donna. Itay tapay nagsarsarita, boy. Rabiin. Ang mga numadanagan ng dananang mo ka. Nairuamdan kanyak. Boy. Donna. Boy. Pinatpatang tiima. Donna. Amom ka diya kanayon ka may tagtagainap? Anya. Akampay di. Agkibkibin ta magmagna. Kat agturong tayo ti paraiso. Paraiso. Wan. Napalawlawan iti nagduduma sabsabong. Katijay. Naragsakta ka no. Nagmayat matan. Donna. Sapay ko mata sa anak ang mapaay kan ka. Boy. Agayatakan ka, Donna. Boy. Mabalin ka di nga. Agkak tabibig mo. Sige. Boy. Intulok mo ngay nagkaktabibig mo. Kayat ka di asawan dahi ta? Nga gayat ka mat kanyak? Wen, boy. Ay ayatan ka mat. Day tatipod no, amarikrik na. Boy, sigamat gayam. Pasensya ka na. Nasingak ti pan naturog mo. Umay kulay dagas dahi ti ginatgatang ko atarawan. Para kan ka. Nakon, Apay pailaang, idinto tarabiin. amok nga minadi ka pa'y nangan. Awatan mo natin nakon. Di ka kadipay umunag, tagkapi-kapay. Saanan? Tapno makainanakan. Amok ka na bannog kay di ospital. Awatan mo tayo nakon. O sige, agyaman nak, boy. Ni, rabi unayan nga si Mang Patkaboy. Nagapuam. Naggapo kay Jibalay ni Donna. Sa di magasak ije dagos ni Joy, nanang. Anya, napan ka nag-aram. Kaayan-ayat ko ni Donna, nanang. Ha? Duna, Juan, nanang. impan mo ije mansyon. Nga ko na nga yellow butterfly te nagane nanang na. Juan, nanang. Kat, may sangay, inaram mo manan.
Man ano ko manuarmak, nanang? Ay, binagbagaan kan, boy. Pangpangasem, taagtong palka. Ay, boy, ya kayat nga diag nagan iti dun nate. Asawam, sosyal da jay. Maditikas jay. Anya ti pangmadyan na, nanang? Baka kwarta lang te amo na da jay. Iso nga pangasem, pili am nga naimbag te ayatam. Awan, kan may sa, baka nagmadi-madi ti ugalay na ngay. Kasi kanto lang. Anya? Awan boy, anak. Numabalin, diya kayat da diya nga duna, nga parakan ka. Mabut nga ngamin nga. Amang ano, nagmadi-madin tumati ugalay na. Amang ano umala ite inana. Ha? Apay, amuyo ti inana, nanang? Kawa. Saan matkait di basta. Pili ang mga naimbag di ayatam boy. Di ako mamat na siyang pat ang ababa Saan nga di apa, taam mo na. Amo, awan nante para iti kusina tayo na ibus aminan. Makitsindi ako amo. O sige, bangkada kiti kwarta. Uwan amo. Urayak ti kwarta nga itad mo niya. Sakbay nga agrubuata. Isapsap ako matiro muar amo. Ta inakbiit ija sa imbuan. Inakman mat agkararag. Anya? Uwan amo. Kat ikoyog ko kumanidingyas. Tapno adda ti agbagkat. O sige, mabiit lang tayo mangala iti kwarta. Apay ka di akon konsintiam ni Boy iti mading aramid na, Astor. Apay manan? Kitaam ti awanan bay na tao. Nakaindayon ijay sirok ti kayo. Nagmayat ti iiddaan na iti indayon. Kat, Apay adi mo pagtrabahon ijay plantasyon. bayam lang. Trabaho, no kayat na. Apay ka di akasta kakunkwana. Kan kanunungam lata iti kayat na. Nagagat ni Boy. Kat agtrabaho lata no kayat na. Basta bayam lang. Nagagutkit din ti kasta. Agtrab-trabahon dagiti dadduma. Ngem addalata di ta indayon. Bayam ko nakmet. Ingkakit di mangisagana iti meriendara. Anya? Pagmerienda umpay. Katuan! Ala, ingka mangisagana iti merienda na tawan ni Dagimay. Napanda na kitsyenda ka ni Dinggas. Ni bakit agno ti ibaon mo? Sana siya. Mabalin ka di. Diyak kaya't apagpupudutam ni Boy, ha? Total, nagagat ni Boy. Dakkel ti mararamidan na. Saan akasken ka? Aday tala unget ti ammom. Anya? Wow! Nagpintas gayaman iti ruwar ti simbaan, Padre Mateo. Wan, kabsat. Italang nga pimentas ti simbaan, Padre. Idida kayon ti padi. Saan ang nagapu kanyak ti gastos, kabsat? No di ket nagapu ka ni Apo Mayor. Ni dun demonyo? Dagimay. Anya timbagam? Kabsat Dagimay? Kuwa. Kasday lang tawag ko kang kuwana, Padre. Dun demonyo, wano saan kat dun butiyog. Tapay? Katno, kasuron ko ngamin idi ni Apo Mayor, Padre. Iso nga kasta ti awag ko kang kuwana. Ngam, mayat man gayam ta iso tinang papintas ito sa imbaan. Kasta nga talaga ti demonyo, Padre. Naglayang agpamarang, kabala na tagpamarang nga anghel. Kabsat Dagimay. Kasla da kahit asawan ti sarita ma. Padre, saan yun nga ikang kanot imbaga ni Dagimay? Uwan, Padre. Laypatamladtan dya yung bagak niya. Kasuron ko nga menda dya nga doon butiyog. Ta nag-apa kami ide. Kanayon na nga ito pa kan iti telepono ide. Kasta ka di? Uwan, Padre. Sige, Padre Mateo. Yung kamin, ta nalpas kamin nga nagkararag kaniding gas. Ngala, sige kabsat.
Umay kamen tumanan ton Domingo nga makimisa, Padre. Wen, kabsat dagimay, day tatisanyo liplipatan, ti makimisa iti tunggal Domingo. Sige nga rod, Padre. Yang kamen. Kat umay kamen tumanan ton Domingo. Sige, kakabsat, Diyos ti kumuyog kada kayo. Diyos mat ti agbate kada kayo, Padre. Sige, inta ni Jacindi anding gas. Tagimay. Apay akas jay timbagbagam kini Padre Mateo. Hamangan no sabali ti pangawatan na itimbagam, may papan kini Don Juan. Kat agpay sumat ngamen. Naglayang agpamarang da nga demonyo. No amula ko man ni Padre, nga may sangasin di ka to ni Don Juan. No amo nala ko mga iso te paggapgapuan ti droga. Saan mo nga ulitan pa balik sanday tan dagimay? Kansan kan ngagsasao kini Padre, iti may papan kini Don Juan. Ay, uwan, dinggas. Ay, nailaw anak laang itay. Sige, inta nga ro dan ijay chindian, tama kay chindiatan. Naglawan, tinamulaan tayo. Grasya. Wen, Tatang Masong. Amum matgayam ti agmula. Balasang kaw. Wen, Tatang Masong. Gaputan nagtaodak mo't itinakurapay a pamilya. Ket panagmula ti trabaho mi. Ken at the farm day di asawa. Ha? Asawam? Wen, Tatang. Nalawat ti farm day di asawa. Iso ang nalaingak nga agmula. Tumasa, bakit? Nagsublin ti lagip ni Gracia. Malagip na nga ada asawa na. Wen, natayan ti asawa na. Kasta ka di. Kaya't nakadi asawan day ta. Apanawan datan. Ta nagsublin ti lagip na itinapalapas. Dayta tijak amo, bakit? Ang mga no pumanaw da nga agina. Diyak kaya't apumanaw da. Kailiw ko lakit di ida. Bakit? Saan amabalin a panawan data da grasya kan joy. Nangruna kat bakit kan lakaitan. Asino nga iti mangtulong ka data. Nagkapsot tao na yan. No panawan dataman bilang. Awan mabalinta, bakal. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy tinobela tayo anapaulwan. Katukat, ti Basol. Novela, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, June Rebutazo. Computer recording technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.